ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Play Paidbah ka keteng zonga kadai ladia kalindo ngasong sa hawa mupan ka bahab haka area Sosumper is Kasihil district. Ngadon hanya benta bentik Paidbah shapi baya ka ke music video ka batamai ka baai keteng na Lyndet ka bangin sepelai no haka arpesan Tarik menta ubenai haka puah riu shteng janmian hapa lomsom YouTube channel. Dia ngasobha ban kerpat red di pi ki Paidbah barok bapin ai jikershan lam ya gene ka music video ka jingkershan jong pi ka ai mensiam mi bangin dang la ban le bha shu ho oi ke de ka sian ka bening kong yang abang shin benta hakum kini ki music video te yo le se don ka jing bakala hang yang te wat num ya thau yang ben ilam khnang banganang la ban le bha shu hakiwi pat ki po dia kendat ngapa benda tu epi baya kini ke music video yang lelet beringer hakawi keterusan bapau nam kata kadai orang lang Southwest Kasihil district Mokorwan. Kublai sibon ni Paidbah kakak tengah kadai branches tabah di ngasi mentah komputing shop akan naik musik video ke bahasa pelat ni hak arpsan Tarik tahu benai kebelai keteng na Lyndet di kumta kapan ke jingkershan nanti Paidbah apa naik kershan ini nak kawai pos kawai kepala kenapa mangi yang leblah ke seberang di tangkap tak kulis.